Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Turi mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye Mushakamba mfatanije na Sentama wiriwe. Iyo neza Mushakamba muri amahoro. Yego turaho turakomeye. Yego natwe turaho. Ngo Kisekedi yabwiye niko impuguke za Loni nizigera igoma azahita yikura muri Loni. Abamakaje ngo akaba hari igihugu kitaba muri Loni kitari ikinyamuryango. Ni ibikangisho naho ubundi amasakaje. Ariko nubwo byita ibikangisho byakoze kuko ntibazampuguke nizikije igoma. Uzampuguke ntizikije igoma. Boya nta nabonye barandika. Kanyuka ati ngo iki? Kanyuka ati bitandukanye nuko twari twabyumvikanye n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Gahunda twari twahanye yo guhura ntabwo ikibaye bitewe n'ibitunguranye ku munota wa nyuma. Agasoza avuga ati AFCM 23 ibabajwe n'ihinduka ry'iyo gahunda. Urumva rero uko yabivuze yabitsinze, aravuga ati ibitunguranye byo ku munota wa nyuma. Ariko ntawamenya niba ari ibitunguranye, bishobora no kuba bitunguranye ari ibibabuza kubera wenda ikibazo babona kirimo. Ikibazo kirimo. Yego. Ko ngira ngo n'ejo wahoze untera urwenya umbwira uti bazaba baje kubaneka. Urumva bashobora gusanga ari ukuneka gusa kubazanye nta kuri kurimo bakabangira. Bashobora gusanga ari ikindi kirimo, ugasanga nabwo barabangira bitewe n'icyo kintu kirimo kindi. Birumvikana. Urumva rero ko byahindutse, gahunda uko yari yitezwe ntabwo ari kwenda kugenda. Kugira ngo twakomeza tukareba. Hagati aho wenda twabwira abantu ko mu bice bya Tanganyika aho M23 igenda yerekera. Yego. Byayerekeza. Bashyize stade siège. Bari gushyiraho abasirikare buri kanya, abashefu ngo babasayo, abashefu uriya ni umuyobozi wa gisirikare ntabwo ari uw'inzego za leta. Barimo barahindagura abayobozi bya gisirikare. Yego. Kubera kwikanda. Birumvikana. Biragaragara, nabonye babiri bahashyize. Ariko buriya twategereza tukareba. Cyane icyo bita igitutu. Igitutu. Uriya igitutu rero ntabwo utaza kukibona, uraza kukibona hose, uraza kukibona za Maniema, uraza kukibona za Kisangani, uraza kukibona hose mu gihugu hose. Twinjire ku ngingo zacu ubundi tuyatature. Ingingo rero tuganiraho ni ingingo zigeze muri enye. Ingingo ya mbere turareba uburyo M23 yikuye mu mujyi wa Walikale. Kisangani iri ku gitutu cy'intambara. Yego. Indi ngingo tureba ya kabiri, imirwano iminembwe mu gice AFC ikomeje kubatatariza. Turaza kureba turerekeza muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ingingo ya gatatu biravuga ko M23 yaba yafashe generale w'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa, uraza kubireba kuri icyo tubivugaho. Ikindi
turaza gusoreza kuri generale Kayine Rugaba Muhoozi waganiriye na perezida wa repubulika y'u Rwanda. Twahera kuri ya ngingo ibanza. Yego, twakwinjira mu ngingo mu buryo burambuye. Yego, 23 AFC yari yamaze gufata kariya gace ka Walikale centre ari icyicaro cya teritwari. Nkaba yahikuye ikora no mu nkengero zaho ihasigira abaturage kugira ngo biri mu itangazo. Bahita tujya ku itangazo. Twajya ku itangazo tukareba. Yego. Itangazo ubona ko nge navuga ngo ririmo amayeri cyangwa se urujijo. Yego. Reka turirebe tubanze turyumve. Itangazo ry'umunsi. Yego. Biravuga ngo the Alliance Fleuve Congo AFC/M23 informs the public of the following. Ihuriro AFCM 23 riramenyesha abantu bose ibikurikira. In the line with unilateral ceasefire declared on February 22nd, 2025, and support peace initiatives aimed at fostering conditions conducive to political dialogue, addressing the root causes of the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo, the Alliance Fleuve Congo, AFC/M23, has decided to reposition its forces from the town of Walikale and its surrounding areas. Biravuga ngo ihuriro AFCM 23 riramenyesha abantu bose ibikurikira. Icya mbere, ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano byemejwe n'uruhande rumwe, bo bemeje, byatangajwe ku wa 22 z'ukwa kabiri 2025. No mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro igendereye gushyiraho uburyo bwiza bunoze bwa politike bw'ibiganiro mu rwego rwo gukemura ibibazo by'amakimbirane by'ibibazo imizi y'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC yafashe icyemezo cyo gukura ingabo zayo mu mujyi wa Walikale ndetse n'ahahazengurutse. Urumva ko yafashe icyemezo cyo kuvamo ikajya ikava mu mujyi wa Walikale ndetse n'ahahazengurutse. Ubwo ni mu bice byanze bikunze muri Walikale hari agace bari busige batakarimo bakavuyemo. Ubwo ni ukuva mu bice karimo kuri agace ko mu mujyi. Uguva mu bice by'umujyi n'inkengero zaho. None cya kabiri, we call upon the residents of Walikale and their community leaders to take the necessary measures to ensure the security and the protection of the civilian population and their property during this transition. Bahamagariye abayobozi muri Walikale, muri Walikale centre,
ubushobozi ndetse gufata ingamba bahamagariye gufata ingamba zo gucungira umutekano no kurinda abasivile abaturage b'abasivile ndetse n'imitungo yabo muri icyo gihe mu gihe M23 AFC iriwe ivuyemo. Gatatu, the AFC stroke M23 remains committed to a peaceful resolution of the conflict and reiterates its commitment to protect and defend the civilian population as well as its positions. Ngo AFCM 23 yakomezanya uriya mutima wayo wo gushyigikira inzira y'amahoro mu gukemura kiriya kibazo cyahariye kandi irongera kugaragaza ko igifite uriya mutima wo kurinda no guhagarara ku baturage b'abasivile cyo kimwe n'ibirindiro byayo. Mu yandi magambo ntawavogera abaturage, ntawakongera kujya gukorera ibyaha abaturage, kubatera, nta n'uwatera n'ibirindiro byayo imureba ngo imwihorere. Ifite izo nshingano zo kurwanirira haba ibirindiro byayo haba n'abaturage. Ubwo ntiyavuye muri Warikare iyirimo nubwo itari mu mujyi. Ntirimo imbere ariko iri aho ngaho. Yego. Ku buryo hagize ikiba yatabara. Yego. We hereby emphasize that any provocation or renewed attacks by the coalition forces of the Kinshasa regime against the civilian population, including in liberated areas and our positions, will lead to an automatic reversal of this decision. Ngo ahangaha baributsa baragaragaza mbese ni akantu baciyeho umurongo kuri aka ngaka haramutse habayeho ubushotoranyi cyangwa hakabaho ibitero bishya bikozwe na ziriya ngabo na ziriya huriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, haba ku baturage ndetse no ku birindiro byacu cyangwa ku butaka twabohoye, byatuma kiriya cyemezo kivanwaho. Bikorewe i Goma ku wa 22 uyu munsi ku bwa Alliance Fleuve Congo bwa AFC. Lawrence Kanyuka yasinye ashinzwe itumanaho. Ngira ngo ni ibyo Bwana Sentamani umuntu arahita yibaza. Yego. Aba baturage barakira amabandi ko nta mujyi ubura amabandi? Abaturage b'umujyi wa Warikare ntabwo byabura, hariya ntiyavamo abazarendo bihishe cyane koko hariya harindiri yabo ni abantu bahoraga bihishemo. Kandi barimo benshi. FDLR yari hariya, wazarendo bari hariya ku bwinshi, Shakamba bari bahari cyane. Urumva ko kandi tumenyereye ko iyo bakubiswe inshuro bavanamo imyenda ya gisirikare bakambara iya gisivili. Nta gushidikanya rero ko baba barimo biyoberanije, barimo kubamo ariko mu gihe bazaramuka bagize icyo bakora wabona ko bizabahindukana. Ariko ibi bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Niko bimeze. Kuko nibaza bazica umuturage mu gihe abasirikare bari kuhaguma, umuturage ntagire ikibazo, akaba afite umutekano
w'igihe kinini mu gihe bo barahavuye abaza gusesera baraza bidegembya nabo barasesera bamwese niba arimo aririrwa asesera araba arimo nyine nahita yigaragaza kuri bya bindi akora yamenyereye gukora ko dukurikije ibyabaye Bukavu kandi ubona Bukavu yari irimo abantu dukurikije ibijya bibera i Goma ibisambo buri munsi binitwaje imbunda twabwira abaturage bo muri Walikale tukabaha pole bakihanganira ibyo bihe bigoye politike niko igenda kugira ngo M23 nayo buriya ni igitutu yashyizweho namwe mu mahanga cyane abari hagati mu biganiro kuko ngira ngo Kongo yo iyiteye yitwaza ko itsindwa ikambugwa ibice ikavuga ngo bateye batwambura ibice ni ukuvuga ngo icyo igaragaza nk'ikimenyetso ko yatewe ni uko yambuye ibice niyo yaba ariyo yateye niyo yaba ariyo yateye ariko kubera ko itsindwa ikamburwa ibice bituma ivuga ati M23 irakomeje intego yayo ntabwo yemeye agahenge gusa ikirimo ni kimwe nuko n'ubundi bakivuga agahenge ku ruhande rumwe ari bilateral ari unilateral reka turebe kirakurikiraho ngira ngo kuri FARDC ntiratinda kwigaragaza ariko umushakamba reka turebe ibi bintu tubivuge neza kuko irava hamwe igafata ahandi mushakamba ngira ngo ahandi hafashwe mbere y'uko ibitangaza yego ngira ngo aho yemeye kuva ni mu mujyi n'abitangaje ntabwo yigeze ihagarara kuko ari ahantu hatunguye abantu hitwa Rora ni hafi ya Kisangani ujya kugera Kisangani bavuze ko bahabonye abasirikare ba AFCM 23 bibaza bati aha hantu bahageze bate ko ari kure yabashobera ikindi FARDC ikibi cyayo ni uko aho itsinzwe igenda yangiza ibintu narimo ndeba mu kanya hari ikiraro yarashaho amabombe yego hari ikiraro nabonye kuko yangirije ino nkuru iravuga ngo ingabo za Kongo ziyambaje tekinike y'ubugwari yakoreshejwe n'ingabo za FARC ubwo zari zirembejwe na ATF zigasenya ikiraro cya Rwabusoro. Ikiraro cya Rwabusoro ni kimwe kigabanya Bugesera n'Amayaga. Yego. Abatazi Amayaga ari muri Ruhango. FARDC yasenye ikiraro kiri ku mugezi wa Rowa. Mbere y'uko ihunga mu nzira yerekeza Ikisangani. Rowa iri mu maboko ya AFCM 23. Iki kiraro urabona ukuntu bagiteye bombe cyatobotse. Urabona ko barimo gukubitwa hamwe nubwo irimo kwikura hamwe ahandi barimo gukubitwa. Urumva mu gihe gito dushobora kumva ngo Kisangani nayo yafashwe cyangwa yagoswe. Hasigaye ibirindiro bya Masunzu bigasenyuka bityo. Nawe akajya mu gukorera mu buhungiro. Yego. Buriya yahungira he? Ubwo nyine no ku Kinshasa. Kinshasa? Akajya mu matwari ya Ciko Citambwe. Yareba nabi bakamwemeza abakongomani ntibakina. Ikiriho uyu mwanzuro urimo politike nyinshi cyane. Urimo politike nyinshi kandi ibi ntibyabura. Yego. Wenda biratuma umuntu yemera bya biganiro bivugwa biri Doha bishobora kuzakubaho nubwo nta gihamya simusigira atanga irabigaragaza. Sibyo kumva bivugwa nta ruhande rurabyemeza ntabwo Doha iregera ibivuga. Yego. Ubwo Doha mvuga ni Qatar. Ariko
bibaye byaba ari byiza, nibitaba nabwo bizakomeza, urugamba ruzakomeza birumvikana. Icyo mbona ni uko impande zose ziteguye kurwana. Ejo nahoze mbona abasirikare ngo niba ari amakamyo 20 nangahe za Kisangani ngo yiteguye kuza ku rugamba. urabona zarusyaho Bizagora kuko ntabwo ayo makamyo ya Ruta yari Igoma n'ayari Kavumu n'ahandi, cyane ko kuri Kisangani nta musada bafite cyane kuri Kisangani nta musada bafite, kandi ahandi bari bafite umusada w'abarundi w'izo Wazalendo nako Wazalendo zo bari kumwe, ariko icyo gihe zari zibumbiye hamwe, wabo bacancuro b'izo Sadeke, ku buryo rwose hariya ho nuko abarundi bamwibutsa ngo bahawe amasaha muri Uvira babaye amasaha, babahaye amasaha bagomba kuba bavuyemo. ejo narabonye bari baryohewe hamwe n'abanuza nabo kwa bitakwira ngo ariko mu ntambara imaze iminsi hariya bigira ngo kuvaho AFC ihuriye na twirwaneho ni MDRC sinzi ko bayita iriya twirwaneho kuba bahuriye ngo barimo baregera cyane umujyi wa Uvira ku buryo uri mu bibazo. Bakaba rero ngo bahaye ingabo z'abarundi amasaha zigomba kumara zivuyemo, yarenga noneho bakarasa hagapfa umuntu, umugani wa yamvuga. Ntabwo bizaba byoroshye. Reka dutegereze turebe, ariko ikiri hariya cyo ni uko hazaba intambara ikomeye, kandi ni ahantu hazajya haba amakuru y'intambara dutunguye. Yego. Azajya dutungura bitandukanye n'uko twayakekaga. Yego. Ikiriho ni uko M23 yemeye iyo nzira mu buryo bwo kugira ngo ihe umwanya diplomasi. Yego. Ariko ntabwo tuyiha nta garanti, nta gihe tubiha, kuko FARDC ntiyakwihanganira ko buri gihe iprofita Yego. guhagarara cyangwa gusubira inyuma cyangwa kubahiriza agahenge kwa M23 kugira ngo ihite profita kugaruka ahantu ivuga ngo yakoze ibitangaza. Yego. Twajya ku ngingo ikurikiyeho. Yego. Imirwano mu Minembwe, igihe AFC ikomeje kubatata mu gihe ikomeje kubatabariza. Yego. Bimeze bite? Ugana se nta bintu byo mu Minembwe byabaye ibindi? Yego. Ko uyu munsi ni umunsi wa 4 wikurikiranyije barwana badahagarara, bagabwaho ibitero utaruhuka. Yego. Ni ibintu ubona nta kindi bigambiriye byo kurimbura abanyamurenge, ariko nabo bakomeje kubabera ikomeje kubabera kubereka ko atari agafu k'imvugo rimwe. Bakomeje kubazonga pe, ko uyu munsi barwaniye n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye cyane nk'ahitwa za Gakangara, intare za Sarambwe nako intare zi mu Minembwe zibasubiza inyuma. Yego. Amakuru rero nk'uko ngeraho aravuga ko kuva kwa gatatu bakomeje kugabwaho ibitero bya FARDC, FDLR n'abarundi ndetse na Wazalendo. Wazalendo nyinshi twavuga ko zisigariye muri kiriya gice, ni naho Burundi buri kurwana. Muri iki gitondo cyo ku itariki ya 22 kwa gatandatu n'ubundi bongeye bagaba ibitero. Yego. Ni ibitero byagabwe mu bice bya Gakangara nk'uko nari maze kubivuga na Kivumu, ibice biherereye muri secteur ya Rurenge muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibice kandi biherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya commune Minembwe. Amakuru ava mu baturage baturi ibyo bice avuga ko abarwanyi bo mu mutwe wa Twirwaneho barwanirira abanyamurenge bakaba babarizwa mu ihuriro Alliance Fleuve Congo,
bamaze kwerekeza imbunda zabo ku babagabyeho ibitero mu mihana y'Abanyamurenge, uwa Kivumu n'uwa Gakangara. Nyuma y'uko uyu mutwe wa Twirwaneho werekeje imbunda cyangwa se usubije ibitero by'ababagabyeho, ingabo zo mu ihuriro rya leta zasubiye inyuma zirirukanka zikizwa n'amaguru. Ejo rero n'ubundi imirwano yari ihari ibera mu bice bya Mukoko, Nyaruhinga n'ahandi hagiye hatandukanye, naho Twirwaneho yirwanya bibasubiza inyuma. Ni ibitero bya FARDC ngo bigamije kuzigarurira cyangwa kuzongera gufata komine Minembwe, ariko Twirwaneho nyine ikomeje kubereka ko bidashoboka. Nuko byifashe rero muri Kivu y'Amajyepfo. Shakamba, ibi bitero ko bibanda hariya kandi bagatinya ababambura ubutaka bugari n'imijyi ikomeye, biriya babiterwa n'iki? Ni uko babonye Twirwaneho ari insina ngufi, ni impamvu ki? Nicyo bubazi ko Twirwaneho idafite imbaraga, kandi bamaze imyaka 8 bayirwanya byarabananiye kuyitsinsura. Ikindi Masunzu arabikora kugira ngo akunde yereke basebuja ko na bene wabo atabafitiye impuhwe. Niyo mpamvu yindi nanone. Twajya ku yindi ngingo? Yego. Ariko tukiri aha ngaha, avuze ko AFC ikomeje kubatabariza, irabatabariza ite bivuze biti? Ku munsi w'ejo nibwo M23 ishyize hanze itangazo, ngira ngo nawe urarifite. Yego. Ivuga ku bice bigiye bitandukanye bikomeje kujya bigaragaho ibitero. Yego. Ni n'itangazo rirerire, wenda tutari bugarukeho ryose, ariko turi buze kukomoza ku mihana cyangwa se ibice bivugwa muri iryo tangazo. Yego. Kuko ni ibice bigiye bitandukanye bikomeje kugabwaho ibitero, ariko nanone bakagaragaza ko ari ya ntego ya jenoside bashaka bakomeje gukorera mu bwoko bw'abatutsi b'Abanyamurenge. Yego. Hamwe muri hantu hari kugabwaho ibitero iyo mihana twavuga ni Bilalo Mbiri, Yego. Mikenke na Murunde, Yego. Gakenke, Nyaruhinga, Yego. Mukoko, Yego. Gahwera, Yego. Kivumu, Yego. no Kwirumba. Yego. Nanone bagakomeza kwibanda cyangwa gutsemba abantu mu bice nko kuri Poezelo, Yego. Fizi, ahitwa mu Rukera na Murima. Yego. Ubwo mu bice n'ubundi bigana za Mukoko, Nyaruhinga na Karege. Yego. Rugezi na Kabanju, Rugezi ariho Kabanju, Musika ariyo Ibumba, Kipupu no mu bindi bice bya Minembwe. Yego. Aho rero icyo bashaka ni ukurimbura ubwoko, niyo mpamvu ubona bitakwira ari gukoresha amanama agafatwa nk'umwami. Ari nabyo bintu duhora tuvuga, ibaza umuntu wafatiwe ibihano na UN na European Union, Yego. uyu munsi akaba ari depite yirirwa akoresha amanama. Yego. None ubwo umubano wa European Union na Congo umaze iki? Ibyo yahaniwe ntiyabihagaritse. Urabyumva nyine biriya byakozwe ku busabe bwa Congo, uretse n'abamurwanya n'abatamurwanya yagera hakabibasabira. Rero ntabwo ari kurangiza gusabira ibihano AFC 23 kandi imurwanya. Niyo mpamvu nitirwanaho nta kintu nta uteze gutanga ubutabera. Ntawe. Nde wabagirira impuhwe ntawe. Ikomereze. Yego. Twakomeza tukareba
biravuga ko M23 yaba yafashe general y'igisirikare cy'u Burundi. Bimeze bite? uyu mujenerali rero ibyo byanyobeye. Harya ngo yitwa nde? Ikiriho ni uko ari generali wari ukomeye cyane. Yego, kuko ngo yigeze gukurira leta majoro. Uyu generali yego ndabona amugezeho. Yego. Generali rwose ariko ngo ari mu kiruhuko cy'izabukuru nibyo? yitwa Ndayishimiye Elias, general de major, general de brigade. Hari n'abamwita lieutenant general ariko ngo numva ari general majoro. Yego. Paysan. Yego. Ndayishimiye Paysan. Aba yarahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Yego. Ngo rero yaba yafashwe mirina M23. Yego. Nubwo nta gihamya ihambaye iraboneka ariko biravugwa, natwe niko twatagiye tubivuga. Ntabwo bavuga aho yaba yamufatiye? Oya, ntaho havugwa. Uriya ni yaba ari muri Congo? Uko byagenda kose nta handi M23 yafatira umuntu. Yego. Kuko nta M23 tuzi Burundi. Yego. Nta M23 tuzi ahandi. Yego. Aho tuyizi ni muri Congo. Yego. Ngo yafatiwe muri Plaine. Yego. Byashoboka rwose. Buriya yari mu nyungu z'igihugu cye. Mu nyungu z'idolari rya Neva. Ni ukuvuga i Burundi abasirikare bajya mu kiruhuko cy'izabukuru bakajya kukirangiriza Congo. Niho hari inuza yabo kuva yabo niho iri. Wabonye umugabo urwanya Kisekedi witwa Simalongo ngo wamubonye? Ndumva hari ahantu namubonye. Wahoze azenguruka Goma rwose ajya ku icumu aratwara. Ari hamwe na wa mudamu n'aba Henry Magi bose bahuye. Ndamubona rwose, umugabo wambaye ikote rya karokaro cyane, wambaye amarinete, ufite n'ubwanwa burimo imvi, umukongomani wuzuye neza neza cyane. aravuga ati Goma iraryoshye. azaza kuhatura mushakamba. Birigaragaza. Ariko yaje avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho aba. Uyu mugabo niho aba, ngira ngo yigeze no kuza kuza mu mahugurwa ya AFCM 23. Ntabwo ari uyu. Ntabwo uyu n'undi. Hari undi wo mu bice bya Ituri. Niwe waje mu mahugurwa. Uyu rero n'undi usanzwe akoresha Twitter cyane. Ni umwe mu banyapolitike rwose batavuga rumwe na Kisekedi habe na gatoya. Ndabona rwose ameze neza bamwakiriye. Yahuye na ba Magloire Paruku, yahuye n'abantu benshi cyane. Kwikomereza tukagana ku ngingo isoza noneho. Reka tujye kuri ingingo isoza mushakamba utubwire General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ari i Kigali, biravuga ko yaganiriye na Perezida w'u Rwanda mu Muhezo. Murabizi ko uyu mugabo ari mu ruzinduko mu Rwanda kuva ku itariki ya 20. Yaganiriye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'uko ageze mu Rwanda, birumvikana mu ruzinduko rw'iminsi 3, umva ruzasozwa ejo cyangwa se barusoza uyu munsi nimugoroba. Ni umuzinduko yasoje uyu munsi nako. Uruzinduko rwose ruteganyijwe yasoje uyu munsi, ariko mbere yo kurusoza yaganiriye na Perezida Kagame.
umunyamabanga wa generale Mukozi witwa Colonel Deo Akiki yatangaje ko mu ngingo Perezida Kagame n'uriya musirikare baganiriyeho cyangwa mu biganiro byabo bibanze ku bufatanye no guteza imbere ubwumvikane hagati y'u Rwanda na Uganda. Yagize ati kuwa kane General Kainerugaba yageze i Kigali maze atangirira gahunda ye ku nama yitabiriye yamuhuje na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibiganiro bagiranye byibanze ku kuzamura ubufatanye no guteza imbere ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi. Muhozi kandi yanagiranye ibiganiro n'abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda, anasura ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Nyakinama mu karere ka Musanze. Kuri uyu wa gatandatu ubwo yasozaga uruzinduko rwe yaherekejwe ku kibuga cy'indege n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse n'umuvugizi wazo w'ingabo z'u Rwanda General de Brigade Ronald Rwivanga. Umuhozi rero ku munsi ubwo yasuraga ikigo cya gisirikare, ishuri rya gisirikare rikuru, hari ibyo yatangaje. Yatangaje ko u Rwanda na Uganda bifitanye umubano ukomeye mu bya gisirikare watanze umusaruro mwiza. Ashimangira ko n'ubu impande zombi ziteguye gufatanya mu guhangana n'ibyagerageza guhungabanya umutekano. Ati mu gihe duhuje ubushobozi bw'ingabo zacu zikomeye nta mbogamizi tutatsinda mu gihe twaba dukomeje. Uyu musirikare yigishije abanyeshuri biga muri iri shuri baturutse mu bihugu 20 isomo ryo kongera imbaraga mu bufatanye nk'ishingiro ryo kurinda umutekano wa Afurika. Yasabye abanyeshuri kwibanda ku guharanira ubumwe bw'Abanyafurika nko kurinda inyungu zikomeye za Afurika, kurinda umutekano w'abaturage no guharanira ubuvandimwe bw'abatuye kuri uyu mugabane. Ngayo nguko rero ubwo ni bumwe mu butumwa Muhozi yatanze. Gusa hari ubundi butumwa yasorejeho. Yagize ati vuba nzasura, ubwo yateguzaga uruzinduko nako yari yavuze ati vuba nzasura abasirikare bacu muri RDF. Nyuma yaho umukuru w'ingabo z'u Rwanda Chief Defense Force azasura abasirikare ba UPDF, Uganda n'u Rwanda. Uganda n'u Rwanda n'umwe iteka. Ngira ngo ubu ni ubutumwa bukomeye cyane. Yavuze ati ndasura abasirikare bacu muri RDF, akongera ati nyuma yaho nazasura abasirikare bacu. Urumva ko harimo ubumwe nk'uko babivuze, harimo ikindi kintu gikomeye kandi cy'ingenzi. Ibintu nk'ibi ni byiza mushakamba kuko bikomeza umubano, bikomeza ubumwe, birushaho kugira abantu bamwe, usanga abantu bamwe. Ni ikintu rero cyo gushimirwa. Nk'uko abikora n'u Rwanda najyayo nk'uko abivuga akabikora ko usanga ari ibintu byiza cyane. Arenze ko kuri iyi ngingo Kongo izahita ifunga ihagarika umubano ifitanye na Uganda, ariko nabo barifashe turabimenya ntirirarenga. Kongo igira utwayo, igira udushya twayo, ariko buriya imaze no kunoga. iyo bagukuyemo province zingahe ntabwo. Akaba umunyamakuru w'umufaransa wabajije Tshisekedi ngo uri perezida, undi ati ndi perezida, turi perezida ku kigero cya pourcentage zingahe. Rero bigaragaza ko Kongo imaze kunoga ntizadutangaza nka biri utagiye ubibonayo ko ibibazo bimaze kuyirenga. Yego, twagana ku musozo w'amakuru yacu. Reka tugane ku musozo mushakamba. ngo ushimire wakoze cyane, nshimire n'abadukurikira, ndabashimiye cyane, kandi nanabisabire ntibibagirwe gukanda subscribe ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki.
bikorwa rimwe gusa, ibikorwa bwa kabiri, kandi banakande like ikorwa ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share ikandwa inshuro zingana n'umubare w'abantu ushaka gusangiza aya makuru, batwandikire babinyujije muri comments, dushikirize ibyifuzo byabo, ibitekerezo byabo, inyunganizi zabo, kuko tuba tubikeneye. Umunsi mwiza rero, umunsi mwiza kuri twese abakunzi bacu, umunsi mwiza kuri wowe Mushakamba. Tugeze ku musozo w'amakuru yacu, ndagushimiye. Nari Sentama, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye aho bari hagiye hatandukanye, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.